Enkumi n'enkumi z'abantu ku rwo mparishi ya Kakabara bayitaba mu kutambuza omusharaba okwijuka Yesu Kristo kuyabambirwe kandi akiitwa. Aba bagutankira kereziya ya Mugongwe batyo baraba Miriate Kidyengu bagumiza mu Kakabara mu tawuni bahendera kereziya ya Kakabara parish. Kero cyatun tujaguza ekiro cya kabiri abiro bisatu ibukuru tujaguze biteranizibwe. Ekiro cya kane kirkwet tujaguze ke kama cyaito kandi karagatu tujaguze ekiro cya katane kirkwera icyo kubona bonesubwa kufa kwa Kristo. Okushaba okweshengereza no kuramya mbyo byababye bembiro kutambuza omusharaba. Nabakenderera aba Kristo nibiro bisatu kongera kwekamba muno. Kuna twalinda okristo wetu kandi tekereza kusisa kuruga muramwa wa Kristo yatwegeseza kandi nimanya ngo obu natambuza omuhanda gw'omusharaba ninyagambira hanakuyanje ninyagambira habinsasize byona nimanya ngo Yesu Kristo naza kufana byone nakuyanje namabona fe nago niko yanakumva nazoka azoke najyanje byona anyontunga businje n'ibintu cyaba byona ninihera naza kubitereza. Reverend Father Adolf Tibe yarirwa yashaba bikirizo mu Kristo kugumiza mu betwaza je nko babirembe twazo mu kisibo. Omugande makuru abakristo n'abakristayo kwetorora district ya Chenjojo erizo babahigo guma betebekanise barinzire Yesu Kristo kubatwaro mu iguru. Ebyagambwa abanyadini babariyo mpanda go musharaba ubwo abanyakatolika n'abakristo bakwatanisa hamwe ubwo bari kutanira kanisa ya St Paul's Nyantungo Church of Uganda bahendera kereziya ya St Adolf Catholic Church. So kwijagira omugeso ezindi ezitali nungi ezirukulemesa kutunga obukwera omumaiso ga Ruhanga. Yesu natwijukya kwikara niturora kwikara twetekanize tulindirize ekiro harugarukira tukole kuhaba tukahukira ombyensi n'ebindi. Yesu yabasasi mazima genyini hano ngambere twemerire Chenjojo abakusisiro basasire abakujumiro basasire abakunomero basasire abakozero kubyo basasire bayidora isitwe alhamsalama bamutire msumali hamutima gwakaba natekereza Yesu kuhanga basasire. Omukwendera Father Venancio obusobozi yashabira bikirizo mu Kristo okusingura ensinko ku Yesu yasingwira musharaba. Hemu okunobe bibyeyi tutunge ensoni ezirukwera habwe ensoni ezitukora tuorobe twemanyiri tumanye nk'okutuli ekituli habwe embabazi zawe kandi buli kiro otuha omugisa n'eneema ogw'okukuramira ga bisalaba twijuka nk'okuwafiire. Amakuru agasha kwa Philip Murangira na Daniel Bingana.